Din il-ġimgħa id-Danis Jesper Christiansen mistenni jasal Malta wara li kienet konfermata l-estradizzjoni tiegħu minn Spanja, dan ġie żvelat b'mod esklusiv mis-sit netnews.com.mt. Christiansen jinsab akkużat li kien wieħed mill-persuni involuti fid-delitt doppju li kien seħħ fis-sajf ta' Sliema meta nqatlu t-tabib Christian Pandolfino u Ivor Maciejowski. Jesper Christiansen kien ġie arrestat fil-port ta' Cadiz fi Spanja u tressa l-qorti fi Spanja stess fejn il-maġistrat laqa t-talba ta' Malta biex jiġi estradit. Christiansen kien ħarab minn pajjiżna b'titjira lejn Barcellona ftit jiem wara l-każ u f'ħidma konġunta mal-awtoritajiet Spanjoli u kien ġie arrestat f'Lukanda f'Cadiz. Issa, id-Danis se jkun qed jitressaq f'pajjiżna bl-awtoritajiet jippjanaw sigurtà massima mal-wasla tiegħu fl-ajruport ta' pajjiżna. Apparti Christiansen diġà bdew proċeduri fil-qrati Maltin kontra żewġ persuni l-oħra li allegatament kienu kompliċi f'dan il-qtil doppju, Daniel Muka u Viktor Dragomanski. Dawn it-tlet irġiel huma akkużati li daħlu fir-residenza ta' Pandolfino fi triq Loker kantuniera ma' triq Tony Nickel u damu biss 4 minuti fuq ġewwa, minuti li fihom ġew sparati tiri fatali illi ħasdu il-ħajja taż-żewġ vittmi.